Turabiyegereje muri studio za Nkuru TV. Imbere ya kamera murabona umutumirwa wacu musanzwe mubona kuri TV, Nkuru TV. Muri uyu mwanya agarutse mu kiganiro, turakorana ikiganiro tuganire bukeya ku bintu bimaze iminsi biba byacicikanye ku mbuga nkoranyambaga, kuri YouTube, Instagram, TikTok na X n'izindi mbuga zitandukanye. Mudutega amatwi, turabiyegereje mwisange. Mbere yuko dutangira, reka tubanze dusabe umutumirwa wacu atwibwire hama dutangire. Sawa, karibu umutumirwa wacu. Sawa, urakoze munyamakuru, mugize neza kutwakira kuri Nkuru TV. Natwe tubahaye ikaze ngo twese tuze kubana. Ku mazina ni Nkuruziza Claude, nkaba nkorera kuri Nkuru TV. Murakoze. Sawa, urakoze cyane kwibwira abadukurikiye. Mu byumweru bingahe bibiri byerekera kuri bitatu bishize, ndagira ngo nawe inkuru nziza yakugezeho ko Uvira yabaye itombe. Ese wabyakiriye gute? Wewe wabifashe gute? Uri umwe mu bishimye se cyangwa uri muri iriya side yindi? Bimeze bite? Okay, urakoze ku kibazo. Ndakeka ko urabona n'ubu nyine ndishimye. Ifatwa rya Uvira ntabwo ari ikintu twavuga ku bintu bijanye n'ikoranabuhanga, ahubwo ni ikintu umuntu gukora ifeta hibereye. Ni ikintu cyadushimishije cyane, ni ikintu cyakoze ku mitima, turishima. Azavuga ngo umuntu ntiyatanga umwana wiwe yabyaye amaraso yiwe, ariko mu ifatwa rya Uvira abantu bose bazamva gutanga abana babo, kuko ni ikintu cyashimishije imitima cyane. Hari n'ahantu iwacu muri territoire ya Uvira, twe turahazi cyane. Ni ukuvuga ngo Uvira niho hari muri centre y'Ivira yacu ya operato yose. Ibyo twaryaga byose byavaga muri Uvira. Rero ifatwa rya Uvira ni nko kuvuga ngo umuntu yageze mu ijuru. Iyo umuntu yageraga mu ijuru, twumva ngo umuntu yagiye mu ijuru tukishima. Rero ifatwa rya Uvira abayegezemo ni nk'abo bageze mu ijuru. Rero n'ibyishimo byinshi kuri twebwe kwifatwa rya Uvira. Murakoze. Twabonye abantu benshi, cyane cyane abantu bose baturuka mu misozi miremire ya Murenge, barabyishimiye cyane. Twabibonye ku mbuga nkoranyambaga, babyishimira, celebratinga, babyishimiye cyane. Urumva ni nkaho ari ibintu bari bategereje mu gihe kirekire. Nyine byasaga nk'inzozi muri make kuri bo, ariko uburyo twabibonyemo byarabashimishije cyane. Hanyuma iyifatwa rya Uvira haje kuzaho amakuru atari meza. Sinzi niba waba warayumvisheho yo kurekura cyangwa se kureka umujyi wa Uvira. Ayo makuru ari cyo waba uyaziho, watubwira niba ari cyuzeho. Urakoze. Amakuru twarayumvishije. Irekugwa rya Uvira, reka tubwire abadukurikiye bose kugira ngo babyumve. Ikintu muza mwumva ngo intambara ni politiki. Tuvuze ngo politiki mu mvugo yacu ni nk'amahimba. Ni amahimba. Politiki ni amahimba. Ni ibindi bintu uba wirengagije ukuri ugaca mu yindi nzira. Irekugwa rya Uvira ntabwo Uvira yorekugwa. Kandi ntabwo twohatuye. Nanjye ntabwo ko ntuye muri territoire ya Uvira, ariko sinituyemo. Ariko ibitekerezo bituye Uvira. Ntabwo Uvira yarekuwe.
kuko twari batabaye abaturage bari bakandamijwe bari bababajwe baza bakubitwa banyagwa, ariko none ntibabanyagwa. Icyo duharanira, icyo baza baharanira, icyo twifuza nuko Uvira haboneka amahoro. M23 twirwaneho, AFC yose muri rusange, intego si ugutura Uvira. Ntabwo bagiye kugura ibibanza Uvira, oya, ntabwo bagiye gutura muri Karyamabenge ngo bigarure Karyamabenge, oya, ahubwo icyo bashaka ni umutekano w'abaturage. Rero kuri none hariho umutekano, rero ubwo hari umutekano ntabwo bavuye Uvira, ntabwo bavuye Uvira, kandi umenye uko ari ingabo ntabwo bagomba gutura Uvira. Ndaguciye mu ijambo, muri make wowe kuri wowe gufatwa kwa Uvira ni ukuba ibitekerezo bya AFC M23 na twirwaneho byagezweho. Yego, si ukuba bayirimo, yani bayirimo aribo bayirimo bayikontorora. Yani kuri wowe ifatwa rya Uvira nuko igitekerezo cya zirangabo za AFC M23 na twirwaneho cyagezweho. Yes, nuko cyagezweho. Intego yabo nubwo atari twebwe turiyo, ariko amakuru dukurikirana nuko ifatwa rya Uvira ibo intego yabo yarakugira ngo bazanire abantu amahoro, kandi byagezweho. Ubu nye nta muntu wawishwa. Yes. Sawa, gusa uvuze ngo ubu nyine nta muntu wabicwa, ariko ejo bundi twabonye harimo amasasu make ariko kuvugira hejuru mu misozi yegereye Uvira. So sinzi niba ari iki cyari cyabaye, sinzi niba hari icyo waba ufiteho watubwira, kuko uvuze ko wenda nta bantu bicwa bari bahari, nako nta bantu bicwa ubu nyine bahari, bikorwa ibyo bikorwa by'iyicarubozo byo guhohotera abantu bitagikorwa, ariko twabonye hariho amasasu avuga. Urabona biriya bitobangamira umutekano te n'abaturage muri Uvira? Okay, ijambo amahoro ni ikintu gishakishwa igihe kirekire. Ni ukuvuga ngo hamaze gufatwa Uvira, ziriya wari abazarendo, abarundi, FARDC n'ingabo, intambara ibaye bagiye batawanyika, bagenda bahunga gutandukanye, kandi uko bagiye bahunga n'intwaro, kandi izo ntwaro bahunganye ziracyarimo amasasu. Rero kuvuga ngo humvikanye urusasu ahantu runaka cyangwa humvikanye ahantu bagwanye, izo ni bisanzwe, kuko baracyari mu nzira zo gushakisha amahoro. M23 twirwaneho bari mu nzira gushakisha amahoro. Nubwo Uvira yafashwe, haracyariho handi yakiriho FARDC, akiriho bakiye batoteza abaturage, akiriho abarundi bakiye batoteza abantu, baracyabashaka amahoro. Ni ukuvuga ngo amasasi yarashavuga, ariko aho bamaze kugera tubarashaka kuyimira amasasi ho iyo bari basigaye bayakoresha ku manywa izuba ryariva. Ni ukuvuga ngo bagusanga uri mu nzu bagatwara intebe bagatwara matera izuba ryariva, ariko ubu nyine ntibo kwinjira mu nzu y'umuntu wa Uvira ngo izuba ryariva ngo batware umuntu matera intebe ngo bafate umuntu ku mugaragaro, umufata rwihishwa, borasa rwihishwa. Abana muri mu bigo dutuyemo iki gihugu bica abantu pe, kandi tugenda tuzi ko turi amahoro. Ni ukuvuga ngo aho urusasu ruvugiye ni ububandi, kandi ububandi ho na Amerika mwabonye ko barashe Trump, bakoresheje urusasu, ntabwo bakoresheje ibirayi, bakoresheje urusasu. Ni ukuvuga ngo urusasu bwo mu isi ruracyavuga bikurikiranye na politike ihari. Muri make kuri ari amasasu ari kuvugira yavugiye hariya Uvira, muri make ni nka kujya bazavuga bakuru ngo urusaku rw'ibikeri ntirubuze inka kunywa amazi. Yes, ubwo ni urusaku, ariko ntacyo guhungabanya. Yego kabisa. Okay, Uvira itarafatwa, hari ibintu byinshi twagiye tubona bibangamira ruguru, bibangamira nyine sosiyete nyine y'abanyamurenge iri ruguru, ariko kuri ubu nyine bikaba byabonetse. Ariko nkakubaza ati ese ko muri ubusanzwe twari tuzi yuko abacuruzi benshi ari amoko yandi aturanye n'abanyamurenge, atuye nyine biriya bice bya Uvira hehe
ira intuza yose. So ni ikibazo cyanjye ni urabona ko ibintu byose bizoboneka nk'uko tubyibwira abacuruza cyangwa se abazaba bicuruza badahari. Muri make abenshi barahunze, abacuruzi benshi barahunze. Sinzi niba byoshobora kuboneka badahari. Ku bwawe urabibona ute? Okay, urakoze munyamakuru. Reka nsubize muri kino kibazo, ariko ndagisubiza ngusobanurira ibintu bijanye n'inzira y'ubucuruzi, nkuko cyane cyane niyo wari wibanzeho. Burya ubucuruzi ni amahoro. Ijambo ubucuruzi ni amahoro. Mu ntambara ntibaza abacuruzi, nuba mu ntambara haba amarira, ariko mu mahoro niho haba ubucuruzi. Burya mu ntambara abantu ntibazabunguka, ahubwo bazabahomba. Ni ukuvuga ngo ayandi moko warubajije, duhere iwacu. Hariho amoko agera kuri 4 nimba ntibeshe. Hariho abapfurero, hariho ababembe, yego, hariho abatwa aribo babanjije kera. Ayo ni amoko ari ruguru aturiye Abanyarwanda. Hariho n'abashi, bunye nabo barazamutse batangiye kubaka ruguru, nabo barazamutse kabisa. Minembwe bafite utuzu barubatse, nabo baratuye. Ni ukuvuga ngo muri ayo moko abantu bahunze ni abapfurero, ni ababembe, ni abatwa. Ariko nimba ukurikirana ibiganiro nk'umunyamakuru, guhera ku ngabo za M23, nimba warakurikiranye ikiganiro cyangwa se ubikurikirana, Colonel Bigabo nzamubona cyane, uzumukurikirana. Na Ndori waramubonye bushize, yagiye asura uturere twafashwe na M23, ariko bagenda binjira mu baturage. Mwabonye bapfurero baje. Ese harya bari mu gipupu? Hariho mu gipupu, hari video nabonye bari mu gipupu. Yes. Hariho abanyagipupu ndanahibukaga nubwo nahavuye. Yes, mu gipupu yari hari imvura yazinagwa nyinshi. Mwumvishe uburyo ababembe bavuze. Ababembe bavuze uko hari siyasa bari barinjijwe yuko umunyamurenge ari umunyarwanda agomba gutaha hehe iwabo, yuko ari umunyarwanda. None iyo siyasa ibinjiramo, ariko kuri none basanze yuko umunyamurenge ari umukongomani kimwe n'abandi. None ga ibo banze guhungana n'abana babo. Ibo baravuga ngo baremera basange twirwaneho, nimba babica, ariko basanga twirwaneho na amahoro. Urumva nk'abo ngabo bari muri gipupu bababembe bari kumwe n'abaturage b'abanyamurenge. Nuvuga ngo ya mizigo gabikoreraga barakomeza bagende bayikorere, ntahungabana. Kuko urabizi cyane cyane twebwe kwikorera imizigo ntabwo tuzatubishobora cyane, kuko nawe ubizi ntabwo ibintu byo kwikora tuzatubishobora. Ariko barya badukoraga badufasha gukora iyo ngiyo baratahuse. Abo ni ababembe. Bagere ku Ndondo hatuye abapfurero, mwabonye bari hano mu Bijombo, mwabonye bahagera, mwabonye ku Muramsa. Abapfurero baratahuse, kandi bavuga yuko ibo bari barishwe mu mutwe, bica umunyamurenge mu mutwe. Bavuga ko ari umwanzi, ariko basanze atari umwanzi. Banababwira yuko bose bagomba kubana mu mahoro, bagakora ibyashara mu mahoro. Bishatse kuvuga ngo ibicuruzwa ubunye niho bigiye kuba byinshi kuruta Kongo ya mbere. Hariho Kongo ya mbere n'igihe akazi twica, ariko Kongo y'ubunyine izagira ibyashara birenze, kuko abantu niyo babohotse cyane. Rero ibyashara bizaba byinshi. Ibyashara byinshi bikunda kuva Bukavu na Uvira, ariko iriya misozi y'iwacu ruguru nta mabarabara, ntaki. Kandi nk'uko wabivuze mbere ngo abasirikare n'abasirikare bazahungana intwaro, bazahungana
imbunde zirimo amasasu, ntihabuze kuba harimo abandi hari. Ni uwuhe mutekano wizewe wo kuvuga ngo ibyashara bizova Bukavu bizamuke biruke bigere Minembwe? Nta barabara, ari ni mu bisambu. Ni uwuhe mutekano? Ni iki kiguha nyine icyo cyizere cyane ko ibyashara mu busanzwe ibyashara byazamukaga nubwo bizafataga umwanya muremure, ariko ubu nyine hariho abazarendo bakiri muri ari amashyamba ibiki n'ibiki. None ni uwuhe mutekano wizeye wo kuvuga ngo ibyashara bizoza biva Bukavu bihuruke ruguru? Ni uwuhe mutekano urishuwa gute uwo mutekano wo kuvuga ngo ibyashara byova Bukavu bikagera ruguru neza amahoro? Kandi wavuze ndagira ngo ni inzira imwe ifunguye ya Kirunga gusa. Urumva ni inzira imwe izaba cyambere, izaba irimo abantu benshi, izaba irimo abantu benshi n'ibindi bintu byinshi, ibikorwa byinshi muri iyo nzira. Urumva ibikoresho cyangwa se ibikenewe bicuruzwa urabona bizogerera ku gihe ruguru, cyangwa se bizakomeza bibe bikeya nyine, shortage nyine izakomeza ibone? Okay, urakoze munyamakuru. Ku mutekano, kwezi cy'umutekano ndakeka yuko twababwiye yuko twirwaneho guhera kuri kajya Mabenge, ukazamuka kwa Kanisa, ukazamuka ku Kirungwa, ukazamuka mu Mitamba, kiriya kibira cyose cyo mu Mitamba, uruka mu Mitamba. Ni ukuvuga ngo ari twirwaneho. Ni ukuvuga ngo no mu bisanzwe kuva mbere n'intambara zitaraba baraherekezwaga, baturabaherekezwa n'abasoda. Kubera iyi mpamvu kubera igihugu cyacu cya Kongo kigira system gituyemo n'amoko menshi, gihoramwe amabandi. Ayo mabandi umuntu arabyuka mu gitondo akabyukana intwaro ariyo mbunda, bakaja gutega cyane cyane abo bamayimayi bagenda gutega abantu, bakaja gutega abantu mu bisambu, mu bibira, bakabanyaga. Noneho babona yuko nta kindi cyo bashobora, bazuza baherekezwa n'abasoda. Ni ukuvuga ngo baza bafata abasoda batari bakeya bagaherekeza iki bajya banyibyashara. Ni ukuvuga ngo umunsi wose w'isoko uzuherekezwaho n'abasoda. Ni ukuvuga ngo umutekano wabo nta munsi bazozamuka batari kumwe n'abasoda, bazaba bari kumwe n'abasoda. Kandi bari abanyeshambi bamenye ko bari kumwe n'abasoda ntaco baza bakora, kubera yuko baba bacunzwe. Rero bazaba bacunzwe kandi bacungwe mu mutekano mwiza usobanutse, kuko uriya nzira yose irakontorwa na twirwaneho. Kuko iyo uzamutse wa Kirungwa ukontorwa na twirwaneho, wazamuka uno wa Gataka ni twirwaneho ihakontorora rwose. Bazoza bagira amahoro. Kandi kuvuga ngo uve hano Uvira, kuvuga ngo uve Bukavu ufike Uvira hakontorwa na twirwaneho, nta byashara bizonyagwa mu muhanda. Kuvuga ngo uve Uvira uzamuke ruguru unyuze iyi nzira ya Kirungwa na Gataka ikontorwa na twirwaneho. Kuri ubu nyine urabona ko twegereje iminsi mikuru, kandi ubusanzwe ruguru mu misozi y'Umurenge Noheli zaba kenshi yabaga ari amasasu, abantu bagapfa ibiki. Kuri ubu urabibona gute? Urabona Noheli y'ubu nyine cyangwa se iminsi mikuru y'ubu nyine bafite amahoro, bizaba bimeze bite? Nkawe woba uvugana n'abaruguru cyangwa se uzi cyane ibiri haraha biri kubera hari, urabibona gute? Bitandukanye, iyi minsi itandukanye gute n'iriya yindi yahise? Urakoze. Ndakeka yuko igiye kuba imyaka 8, koko ni 8, ndibaza ko ari 8. Ikibazo gitangiye ndabo cyatangire hantu hita ku Canzovu, niwe intambara ya mbere yatangiye. Ya mbere umunsi barasa shefu Kabarure, ya mbere itangira ino ntambara zose za operato zubu nyine zino iyo myaka 7 nyine yatangira hantu hita ku Canzovu. Barasa shefu wari chef de groupement witwa Kabarure, yaje no gutambuka Imana yaje kumuhamagara
nibo bamurashe ukuguru. Baje no kumuciramo hano muri Kenya, hano Gitengera, ni naho yaguye, ariko twaje kumuhamba yahambwe i Bukavu, ko yari chef de groupe. Niho intambara yabereye. Ni ukuvuga ngo kuva ico gihe 2017 kugeza uno munsi, ni ukuvuga ngo ntabwo bigeze bizihiza iminsi uko bikwiriye. Ni ukuvuga ngo hari mu marira, kandi ubwoko duturanye bukunda ibintu byo kurya cyane birenze urugero. Iyo bageze ku minsi mikuru ngiyi, baza bakora uburyo bwose yagira intambara, baje kunyaga inka, bica abantu babona ico bari burye. Ni ukuvuga ngo iminsi mikuru byabaga hari intambara irenze urugero. Ariko uyu munsi n'ibyishimo birenze, n'ibyishimo birenze. Ko nari nkubwiye ngo imyaka 8 kuvuga ngo irangiye nta munsi numwe bakoraga iminsi mikuru batari mu ntambara, ntibyabagaho. Aho umufurero wese yabaga mu bembe, ni ukuvuga ngo yashakaga icarya, kandi icyo yaryaga yagishakaga mu Banyamurenge. Kuvuga ngo akibone byasabaga kubatera kubica kugira ngo akibone. Ariko kuri none ibyo bice byose twatuvuga, wera mu Minembwe ugahera mu Rurambo, ikontorogwa na Twirwaneho. Ni ukuvuga ngo bagiye kurya, ndangira n'ubushize baranabitangaje ahantu hatandukanye kibarategura Noel. Ubu nyine bayirimo, uyu munsi bari muri Noel. Ni ukuvuga ngo bayitangiye ejo hashize. Ni ukuvuga ngo indirimbo Yesu yavutse, hari inkuru nza nkunda kubwira abantu cyane. Yesu avuka, umunsi Yesu avuka, Herode abanyabwenge baje kumubwira, baramubwira ngo havutse umwami. Twari iburasirazo twamubonye, tubona uriya mwami ni umwami uzokomera, azagutsimbura ku ngoma. Baza babwira Herode abanyabwenge, baramubwira ati Herode, twabonye undi mwami wavutse, none ari hariya ko turamubona. Herode arababwira ngo nimumukurikire, muje kureba uriya mwami, hanyuma muze mumbwira amakuru uriya mwana wavutse, naje zoze kumusura. Ariko mu ntego za Herode kwari kugira ngo azakwica uwo mwana wagize ute wavutse, kuko yari yamenye yuko ari umwana uzaza ari uzamutsimbura n'umwami, kuko bayisaya bari baramuhanuye. Herode yari amufite mu matwi, iwe yari abizi. Abanyabwenge baje kureba iyo nyenyeri bayikurikiranye, basanga aho Yesu yavukiye, uwo mwana aho yavukiye, basanga yavukiye mu muvure w'inka. Ariko basanga ku bitugu bye hariho inyenyeri, ni ukuvuga ngo ni umwami wavutse. Noneho bajya abanyabwenge aho kugarukana inkuru yo kubwira Herode yuko umwami yavutse aho ari, b'abanyabwenge banyura batumurongo, banyura mu nzira zitandukanye, ntibagaruka kwa Herode. Ariko intego ya Herode kwari ukwica ujya mwana wagize ute wavutse, wa mwana. Kuko Herode byari mu mutima wiwe kwari gukurikirana wa mwana. Wa mwana haza marayika amanuka kuri Yosefu na Mariya, abayishurira yuko uyu mwana ari guhigwa. Niko gufata bahungisha nde Yesu, arahunga. Umunsi Herode apfa, niyo munsi Yesu yagarutse i Nazareti. Bishatse kuvuga iki? Iyo nkuru yari ishatse kuvuga iki? Nuvuga ngo Herode yari afite umujinya w'umwana wavutse, ariko Herode yarapfuye, wa mwana aragaruka. Kandi wa mwana yatuye mu mahoro, nubwo yaje kugira imbogamizi, baza kumutoteza baramwica. Ariko intego yiwe kwari kugira ngo azatabara iki? Azatabara ubwoko, azatabare abanyabyaha, azongere kandi babone ubuzima bw'iteka. Natwe niko tumeze. Natwe iyi minsi twari tumeze nk'umwana w'uruhinja wawuhigwa, twaza duhigwa. Ariko icari muri twebwe uyu mwana noneho, uyu twebwe wa none, nuvuga ngo twebwe ni amahoro, kuturababarira ibyaha. Nuvuga ngo uyu munsi turi mu byishimo. Yesu yazanye ibyishimo. Nuvuga ngo uyu nyine turi mu byishimo byo kwizihiza kuvuka kwa Yesu, no kurangiza umwaka. Turi mu byishimo birenze n'umwaka n'umwaka tutazongera kandi kubona. Nuvuga ngo mu myaka yose twabayeho iri haruguru, n'imyaka yabayeho, nta wundi mwaka abantu bazokwizihiza mwiza umeze nk'uyu nguyu, kuko n'umwaka udasanzwe. Ibaze nawe imyaka 7, imyaka 8 irashize batishimiye mu minsi mikuru. Ariko kuri none hariho ibyishimo bikomeye bidasanzwe.
urumva ni ikintu kabisa kinejeje gikomeye ku munyamurenge wese ahantu ari n'abandi bose abakunzi b'abanyamurenge kuvuga ngo muri uno mwaka muri ibihe byo kwizihiza Noheli nta sasu rizoba ntaki igihungabanya umutekano w'abanyamurenge. Aho warugeze isasi ryo kuvuga riba ryaratangiye nuvuga ngo ntabwo ubu nyine ari ritazo riba ryaratangiye nuvuga ngo baje kugera mu minsi mikuru amasa ariko ubu nyine ahubwo ubu nyine nuvuga ngo ubu nyine bari mu myenda mishasha nukuvuga ngo irusasi rwo bagwibagirwe amasasu yarawushutse ntayo ubwicumvishe kuri none yarashize kabisa amasasu yararangiye rwose. Ku message batanga kuba atuye hara Uvira dukomeza tuzamukira misozi uwo bahiye message muri uyu mwanya kuko twabonye bashitsa n'abakora imyigaragambyo nyine bashaka ko M23 iza bakaba barabigezaho ariko bakabona nyine zirambogamizi z'ibihugu birabi yobo isi ngo twabivuga niye nka message y'ihumure ubaha ubabwira. Okay, biragoye message kwibaheza umuntu atariyo biragoye kuko hari ahantu benshi bino biganiro byenda batazabibona kandi bari ngombwa yuko babona message ariko bikurikiranye naho turagerageza kwitanga uwo rizogeraho azahumurike nukubabwira ngo batuzi barye basinzire amahoro yaraje kandi aza aturutse mu mizi ntabwo yaturitse hejuru ngo baracyafite ubwoba ngo hari ikindi kizaba abagende batuze bagubwe neza abantu batekereze ibikorwa byinshi ku rwego rwo hejuru cyane cyane mbwira abanyabuvira bibo barankurikirana bibo bazabibona turabizi ko bari bagize iminsi batotezwa turabizi rwose bahumurike ibi byo kuvuga ngo M23 kiravamo twirwaneho kiravamo ibyo ntibihari azuza ryamaze uko twirwaneho iri ku muryango nkuko umunsi bayinjiramo binjiranyemo amahoro bumve yuko amahoro hari abantu bari ku misozi iwacu ya Plateau bakomere kandi bahumurike bagiye kubona ico bashakaga ndabizi ko barasiga bari byo kujya bitarimo umunyu amavuta byari kibazo imyambaro yari kibazo ababyeyi babyaraga bakabura imiti abantu gabaraswa bakaburaga imiti nukuvuga ngo bari mwisi isa nkaho bayivuyemo nuvuga ngo ikiremwa muntu cyari biyagiranye muri historique y'umuntu nubwo tuvuga ngo hari abarengera ubuzima bw'abantu batuye mu isi ariko twege bari baratuye fase bari baratuzimije kuko imbi umuntu ageze ahantu abura umuti wo kuvugwa isi gihari bishatse kuvuga ngo bari baratuzimije ariko kuri none bahumurike imiti igiye kuzamuka imyunyu igiye kuzamuka inzira yose izamuka gafinde ubu nyine iyobowe natwirwaneho nukuvuga ngo kibarazamuka nta kibuguru nuvuga ngo guhera Uvira kuri kajya mabenge ukazamuka ukirungu ugashika mu mitamba ugashika mu kane ugashika mu kazirimwe ukagenda mu gatanu ko mu bijombo ukamanuka muri Rwerera ukazamuka kuri Kangwe ukagera mu Mikarati nukuvuga ukagera mu Minembwe nuvuga ngo nta bariyeri nuvuga ngo umushi abazamuka n'ibizashara byabo barazamuka kuri furi nukuvuga ngo ubu nyine bahumurike ibintu zose byabaye furi abacuruzi bagende bacuruzi abafite umwanya wabo bacuruze abavyeyi bamanuke Uvira bazoza bagenda basinziriye nuvuga ngo ubu nyine ni humure bagende bahumurike kandi bamenye yuko igihe cy'Imana cyabaye uruhu harushire ica muntu wese yatekereza cumubabare yaragiranye igihe gishire rero ico message yihutirwa nabaheza nukubabwira ngo igihugu kirahari kandi kirimo amahoro kandi Imana basenze yarabatabaye tunabwira natwirwaneho nafse na M23 bose igikorwa babakora nica amahoro bazagikomeze aricyo kizokomeza kuba ku mutima. Barakoze.